današnji Ed Sheeran je zmagovalec znanega obraza, Luka Sešek s Proper bandom. Ojla družba. Ojla. Imaš punco? Nimam, spet so tam. Še zmer nimaš. Zakaj mi je tega treba? Reči enkrat ja, pa rešeno. Kako si pa včeraj, kaj si pa včeraj počel na Valentinovo? Kaj? Ja, veš kaj sem imel špil, ne, zvečer, na Štajerskem. Ja, ena taka Valentinovo večera in jaz sem potem to hrano začinil še z malo glasbe. Super! Bebe, se pravi, bil si samski med samimi Ja, pački. mislim, bil sem svojim kitaristom, ne. Pa na mizi Ne je bila bova šla, četvrtica. Galway Girl, skratka, boš nam na Sheeranovo predstavu. Jaz te kar prosim, napišite v komentar, Luka, ljubim te in potem vas bomo povezali, če vas zanima. She played a fiddle in an Irish band, but she played in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands, and baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She started cigarette with me while her pal played the guitar. She asked me, what does it mean, the gilly kink in your arm? Said he was one of my friend's songs, do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got alcohol on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. Luka, moram ti sporočiti, spremljam komentarje, nobena se še ni javila. Ko se bo, ti javim. Še več zabave na radio1.si.